danas igram horror mapu. Ovdje je zapravo vidite pravila i onda ovdje piše da je tu neki glitch. Samo gledam. Ovdje ćemo da počnemo igram. Ok, evo nas. Onda pravimo video kamere. Da bi? Da, dao se kompjuter. To je kompjuter skoro. Nema ništa. Mislim nekako skoro. Ok. Da, ovdje su uvijek zainteresirani. Samo moramo naći na izvoju. Da tražimo ključeve od ovih soba. Da bismo u nekoj sobi našli ključ za izvoj. Da je otključeno. Onda napravim neku sobu koja je otključena. A, ovo je otključena. Idemo što da? Teksture tu stvari ne znam šta je. Ne može se postaviti. Što imamo ovdje još? Ovdje još. Samo ne znam čemu služi onako. Ok. Moram da nađem neku sobu koja je otključena da bi našao ključ. Ovo su stepenice i tu je zaključeno. Soba, ne, crve to jeste. Mora da ima neki ključ. A tu sam već bio. Možda iz sobe iz koje smo izašli ima neki ključ. Čisto da provjerim. Ovdje nema. Ono i tamo dole sam provjerio. Nije ovdje nema. Jeste, to je isto zaključeno. Razmislim gledam s time. Mislim da je ovo otključeno, provjerit ću. I to je zaključeno. Gdje da nađem ključ? Tu gore nema ništa. Mora negdje da postoji ključ. Aha! Ili sam tu već bio. Čekaj. A nisam tu bio. Soba se 16. Ne znam da sam zvojen. Još ovoga. Još jedno. Ovdje bi trebalo biti smak. Nije ovo srednje na ključ. Ovo se otvorio. To je tekstura. Ovako pakno. Tu mora da ima negdje. Nema ništa. Nema ništa. Doviđenja. Ostavit ću ga da obavlja svoj posao. Igrao sam ovo i ne znam gdje je ključ ima. Nema ključa. Stol za stepenica je to zaključano. Ne mogu to da uništim. Gdje da nađem ključ? Ovo je zaključano. I to. Stvarno je teško naći ključ. Možda je soba 17, maju. I ona je zaključana. Ne znam gdje sad idem da bi našao ključ. Dobro. Koliko
uništi neka vrata. Zašto ovoliko baguje? Zdaj postavljam da ne mogu da se uništi. Što mi treba ovoliko da uništi njena drvena vrata? Zato što sam usporena. Aj, daj! Znam da ovo ne bi trebalo da radim, ali ne mogu stvarno da nađem ključ. Ovo stoj bi trebalo da ima neki ključ. Aha. Za stepen. Sada ću da upotrebim ključ za stepenicu. Gdje je nestao? Mam dalje. Okej. Preživet ću. Gledaj, okej, evo nas na donjem spratu da provjerimo da li je back. Da vidimo da li je neka soba otključena. I ovdje imamo više soba nego što je dolje. Šta je ono? Previše što ima. Aha, ovdje mora da je neki ključić. Za neku sobu nije ovdje. Ne mogu to da otvorim. Ovo je ključ za ovu sobu. U ovoj sobi sam našla ključ za sobu 6 i ovaj pita ključ i ovaj pita koji je u prozoru. Okej. Zdravo, gospodine. Ovaj lik me baš predstavio, mislim da je to seljak. To je to da završim. Nadam se da nije mnogo strašno. Nije mnogo strašno. Daću vam u sljedećoj epizodi dobit ćete link ove mape. Ćao. Ovo ime čudo posmatram dalje za njega. To je to, ostavite subi like.